Ne, brani! Evo gola! Evo gola! Roberto Firmino! Jo, prijatelj, tole je moj šov, hiter se naštimi, da ti polno žal. Živeli youtuberi, danes se Dino spet javlja, danes je en poseben gost, kakor vedno so posebni gosti pri meni, to je en in edini bog slovenskega repa, človek, ki dejansko dela v svojem življenju to, kar obožuje, milijon hitov, milijon šovov. Hvala ti, Zlatko, da si prišel. Malenkost, Dino, hvala tebi za povabilo. Kako si danes? Pa dobro je, evo, v tvoji družbi je vedno zabavno. Knjigo si doben. Jaz sem knjigo napisal z enega preprostega razloga, išla je pri založbi Beletrina, pisatelj je bil Jurij Hudolin, družila sva se cirka 2 leti in smo potem tako ustvarjali to zadevo. Videl sem na koncu, da je težko strpati eno življenje v eno knjigo. Ja. Lahko bi strpal eno življenje v eno knjigo nekomu, ki se mu ni ne vem koliko dogajalo, ampak recimo meni, ker se mi je marsikaj dogajalo v življenju, sem probal nekako za začetek to narediti. Knjiga je bila pisana v želji, da da vsem veter v hrbet. Jaz sem živ dokaz, da se marsikaj da spremeniti. Sky is the limit. Pa tako marsikaj se da spremeniti, ampak ne moreš priti daleč, če stojiš na lenih nogah, ne. Ampak se mi zdi, da dobre stvari ne rabimo takoj v unem trenutku zdaj, ampak če ti narediš kaj dobrega, kvalitetnega, se bo to lahko uporabljalo 10, 50, 100, 150 in več let. Tako je z glasbo, tako je z literaturo, tako je s poezijo, tako je s filmi, tako je z vsem. Recimo filmi, kakšni, ki se res naredijo dober, jih lahko danes gledam. Pogledaš. Še enkrat, dvakrat, tako. Vse določene ostale stvari, te ljudje, ki pravijo, kuj železo, dokler je vroče, to je bilo nekaj, kar sem največkrat slišal v družbi svoji. Zdaj, dokler je vroče, zdaj. To je bilo meni vedno smešen, ker tukaj pa prideš do zaključka, da ljudje niti ne verjamejo v tebe, v tvojo zgodbo, tako kot ti verjameš. In če jaz ne verjamem v sebe, jaz bi že zdavnaj propadel. Če bi spraševal ljudi, a bom jutri ali ne bom, jaz sam osebno se zavedam nekaj. Če bi me poslušal 1 ali pa 1000, jaz bi se obnašal enak. Ker ne delam zdaj za ta trenutek, ampak delam za večno. Hype pride, hype gre. Ampak tisti, ki ti resnično narediš dobrega in tako naprej, ostane. Drugač si reper, si showman, si vse, si pa tudi oče. Da. Imaš 4 otroke. Baba. Pravno mi obasni, on ga ne vadi. Ovaj ga ne vadi. Ilovom se sve prima. V redu, zdaj smo se malo pogovorili o tem, imaš kakšne zdaj projekte pa to. Kaj najjače, Dino? Da nimaš založbe, da nimaš menedžerja, ampak da odkar si prišel v igro, ti skozi telefoni zvonijo. Vsakič, ko nekdo misli, da gre Zlatko tu slabo, mi naredi samo uslugo. Jaz recimo zdaj trenutno to, kar delam, zadnjo ploščo delam. Zdaj imam 10 plat. Redki so tisti, ki še poslušajo sploh glasbo. Folk ponovadi danes gleda spote, gledajo, kjer ženske so noter, tako naprej. Danes je uno, kaj ima za pokazati, ne kaj ima za povedati, kaj ima za pokazati. Ampak jaz sem se odločil, enostavno komadov sem naredil dosti, preko 100 avtorskih komadov imam, 100 besedil. A si kaj igrice kdaj, kaj igral? Imaš kaj zgodovine? Evo. Malo povej. Spomnim se, ko sem imel računalnik, sestro, PC, ne vem koliko, so bili PC, PC so bile, ne vem, 486. 486, evo. Ker sem jaz dobil uno FIFA prvo, res sem užival uno. Se pravi, športne igre so ti všeč? Ne, športne igre so mi bile tako všeč. Ok, igral sem tudi uno, kaj se že, GTA, pol takrat v osnovni šoli, takrat mislim, da bil un Wolfenstein. Nekako zgleda, ker sem tudi rad sam igral, recimo nogomet, sem skozi to FIFA najbolj nekako, ona je najbolj prevladovala, ja. Veš da, sem največ recimo tako igral, recimo, ker sem kaj zbolel. FIFA 20 je prišla danes, podaril nama je konzolko.si, trgovina v BTC-ju. Hvala lepa. Hvala. Ta igra je tvoja, drugač? Thanks, tak. Tako da to ti jaz dam. V bistvu konzolko ti da, zato ker si vzel čas. Zdaj gremo pa mi dejansko probati FIFA 20. Jo, prijatelj, tole je moj šov. Zlatko je pripravljen. Kaj da bi jaz pa ti odigrala en meč? Jaz pojma nijem drugač. Glede na to, da jo dolgo nisem res igral, z veseljem, ko mi čakam, da vidimo sploh, kako to zgleda. Okay. Jaz bom vzel, prijatelj moj, da me ne boš ti presenetil, jaz bom vzel Liverpool. Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Jürgen Klopp. Ja, jaz bom Liverpool. Chelsea, ajde, Chelsea. Jaz samo da, ajde. Daj ten gol zabijem. O, follow! Čakaj, brat, no daj samo. Lej, rumenka to se zdaj dobil človek, za brez veze. Pogledaj sad, kako se igra. Žutnino. Idemo bili. Rdeč, brat, no. Ne! Pa šta ne, no. Pa kaj v realnosti model, lega Roberto Firmino, no. Skor, stari. Prešalta mi, on namesto da meni tega modela, ki je zraven tebe, on meni kar enega tam tretjega. S čem si prešaltal? Meni se ti je L1. Kaj je bilo pa zdaj? Offside. Kako? Offside, če je bilo 5 ljudi. Offside, lepo. Razumeš? Za kopačko. Kaj je to, stari, za kopačko? Za kopačko, no. Dej, ozmi loptu, šta gledaš?
Bravo. Če me nož bušijo 10-0, poj brez veze, stari. Salah. Čak. Ne! Odbranio! Stari, če te jaz zmagam v tem, pa si res beden. Da ne prebijemo. Ker jaz sem res beden, stari. Jaz res ne vem, kva delam. Ajde, je to Street Fighter. Aj pa, pol ti, Hadouken! Lagano! Daj, Daj, Dinc, ne prebijemo! Skoči. Bravo, ajmo duga lopta za Salaha. Evo Fermina, Salah hud v prazno. Neće, ne mere, stari. Može. Evo ga! Ajmo, koliko ih imaš u obrambi, šok? Ja sam Valda sam. model, to je Ja Liverpool. sam sam, čovjek, tvojih je 5 tam. Šut na gol! Ništa. Preko gola. Saj da sam dao en šut. Saj da sam dao da občuta kako izgleda. To je zgleda. pa res, mislil sem, da me boš, kako sem mislil? Ne gram Ustrašil sem se prijeti. Ne gram. Preko razbol me bo obruka, če me pred ljudima Ne razumem. gram jaz FIFA, stari. Tropas! Komu? Evo ga. Komu si podal človek? Uzmi loptu tvoja. Kako čuj to neverjetno, majke mi moje, no. Uzmi loptu, uzmi. Ne, brani. Evo gola! Roberto Firmino! Krasno! Pa prsima, pa vole na prvu, pa je... Fermentiran jogurt. Le za to. Daj. Evo Salaha! Evo gola! 2:0! Kaj je to bilo? 2:0! Kaj je to? Čakaj, moj, to je... Uj, moj gol ima kar zgubil se. Ki igra do konca človeka, razumeš? Uj, moj se kar zgubil, le kar gleda, kje je žal. Igra do konca človek, no, igra do konca. Gled tega špago skor naredi. Idi v PM. Dobro, ajde, zdaj bom malo probo force, ne bom več gol dajal. Gol znam dati, zdaj moram kakšno forco še narediti za folk. Kaj ti je to Forza? Pa kakšno trika, veš? A ja, igramo zdaj igro Forza Horizon, poznaš avtomobile? Prejši sem s komotarjem igral. Prvi konca polčas kaj? je konc. Tukaj pa... Kam gol? Daj mi loptu! Le kaj ti delamo, Pa delamo? daj mi loptu, tako si žene, ki morijo. Le kaj ti delam, Dino? Le kaj ti delam, Dino? Samo ti delaj. Dinc, na kva je to? Samo ti delaj! Stari, Le ki bi kaj ga... ti delam, no? O, jaja! Direktno jaja, stari! Ajmo, trči, idemo! Džečemo. Idemo! Jako, samo jako! Ajde, idemo naprej! Ne, to! Daj! Šut! Daj! Kaj je bilo to, budem? Uzmi loptu! Širi igra. Širi igra, noge! no, bravo, kralju, idemo. Opa! Čaki malo. Pa jednom nogom. Čaki. Pa drugom nogom. Čak, zdaj boš ti... Pa de je lepa. Pa kome sada, pa kako? Dinc, ne mi to dela. Ko si pritisnil? Ne mi to dela. Pritisnil si PlayStation! Ne ta gumb stiska tukaj! Ne mi to Kako je? dela. Daj, teli moji čobani sploh ne znajo laufat. Obrne se, taktika, bum, ajde, opa! Opa, bravo. Bravo, fantje. Brzi Salah. Evo Fermina. Kaj si? Gotovo je. Gotovo je, kakav pogodak. Zgoditak, ko što bi rekli susjedi, ne. Stari, da mi ne igrava Fortnite, ali pa Street Fighter, ali pa PUBG, ali pa vse drugo, samo da je FIFA, stari, gledamo. Kje so moji zdaj, noben ga uspred? Pa to je neverjetno. Ajde, upadaj. A ti vidio, to noben ga ni bilo, stari. Ja, pre te pizda fucking boost, stari. Daj, gol! Bravo, Dinc. Zdaj pa malo Barcelona stilu furo. Vse je s tem baklave, vidiš. Ne mere baklava, stari. Kako da ne, lejno. Stari, škaj je fora, jaz pritisnem. Zakaj pritiskaš Nisem ta? zdaj to pritisnil. Tvoje, zato ker moj ne dela, znači ti stiskaš. ja, okej. Ova je od stiska. Jaz kaj igram, jaz ne gledam kam Stari, kjer ima on te fore, da mene mentalno sjebe. Ajmo, ljudi moji, zadnja šansa. Ali je to možno? Ne, niti Ali enega je gola. to Ne možno? smeš dati gola. Ampak enega ti moramo pustiti. Enega pusti. Komu si dodal? Komu si dodal, čovk? Jaz znam da on doda nazaj, on. Podal, Dinc, podal. O! Komu je do... Ajde. Kako igra. Model pet, alfa mim node. žoge. Pa s golmanom ti delam dar. Model alfa mim žoge, stari. Lepo, Evo sve. Želiš željo za revanš, ali... Da. Znam. Jaz sam za Švicu. Se znojo. Jaz sam za Švicu, stari, to je napal. Mene glava boli. Po fuzbolu sam glava me boli. Te se deram. Glej, Zlatko, ful ti hvala, da si prišel. Hvala tebi za Res car. povabilo. Škalo še spomnimo. Zdaj veš, da je una akcija, vidiš, vse slovenska,
Za Krisa. Tako. Tako, za ta in bi male. bilo ful lepo izkoristiti priložnost, da povabimo vse, ki pač še niso, oziroma ki so in bi radi še. 1919, Kris 5. Ja, lahko pa tudi tisti, ki imajo pač redne prihodke, lahko tudi izpolnijo položnico, ne. Položnica. In se ne kaže direktno. Drugač bi pa sam pač res pozdravil vse tiste, ki razumejo to in ki so pomagali na kakršenkoli način, res velik respekt. In mislim, da je tukaj en dokaz, kaj dela recimo lahko skupnost in kaj dela recimo sloga. Resnično dobra dela podaljšujejo življenja. V redu je, dosti imaš. Bjež, v bruku si na to. Ne, nisem, ampak gledaj. Hej, daj probi nekaj narediti, kot jaz. Kaj? Hadouken! Warjuken! Ne, ono je tako, Shoryuken. Hadouken! A Shoryuken nekaj A ja. skočiš? Warjuken! Skratka, veš, zakaj se gre. Korjuken! Šaduken! Yo, prijatu, tole je moj šov. Hiter se naštimi, da ti pa navžal. Yo, prijatu, tle igrice igram. Prid sem hiter, da ne bom igral jih sam. You win. Perfect.